خدا و 2014 فرمان بسر مداهات دولت و دنیا همه زانی یک موانهات گریلا موانهات به هزار هم خلاص کردن و شهید 300-400 شهید البرمدادان امجی آن چکت کیمیاوی شرمزارت کن دولت همون نهاد بینن چکت کیمیاوی ابکارتینن سر گریلا و دولت به دنگن یک دنگ خناکا حقوق الانسان دنگ خناکا تشتکیل سر وان چکت کیمیاوی ناپایون دولت همو زانن و دولت المزن و تشتی قبولت کنو و دنگ ناکن ملت روجاوا بلا دنگ ما بکا ام وکا ملت شنگاله بسر و جان و مال خو و سر خو امو روجاوا یکن و چه تشتی ما ام کاربن وکا قوت امکانیت خو امه بروجاوا و چن هجکاوا محتاجی ای مبون چه تشتی به ام آمادینا ام بروجاوا و چن 2014 الفرمان یک موانهات خلق روجاوانتی ام في اتفاقية حتى يك جماعة ام في اتفاقية قبول ناكن ديسا ادفين كونفرنسات شيتكن في جود ما هي بكاربينن ام حتى يك جماعة ام قبول ناكن وام ناهلن هبيدي خلق شنغالي و اس دي بكمنا بندسته كده وما بكاربينن وشغل اتخاذ سياسي السرما بماشينو وما اشخورا بقنا غلام ام تجارة قبول ناكن یک پیشمرگا بیتا ویدره و بخواه بندسته پیشمرگا خدا بانگوازه ما دولت نافنتاوی از بینن و تشتید بینن چاکت کیمیاوی شغلکا غلطه بکار بینن سر گریلا و دولت بینو دنگ خون ناکن 2014 درجی الویدره فرمان لسر گری ایزیدی دهات یعنی هر دولت هر عراق دولت ناف نتوی هر کس یعنی انسان پیدنگ مال ویدره هر گریلا لوی ملیدا ارکو پر بسیارتی کتی سر ملیوان دهاتی نشنگال ده پیگانی الویدره اب گلی ازدی وهاتن گلی ازدی خلاص کرن لنهاجی چک کیمیاوی سر گلیلا پیکتینن ام وکو گلی ازدی ام بیتشتی شرمزارت کن ام بیتشتی قبول ناکن یعنی تشتگی نراستجی لهما حوال نهانه که دولت یعنی الپیدنگنا الپی یعنی هر تشتی واندجی پیدنگ مانا ام بیتشتی یعنی قبول ناکن ام بیتشتی شرمزارت کن یعنی الوی ملیدا یعنی گریلا هر تشتی دا یعنی پیشف گریلا یعنی وی ملیدا وی سر ارکوان سر ملیوان او پیکتین انها یعنی الوی ملیدا جی نهانه که الوی داره ام بیجن سر جیایت آزاد وی تشتی پیکتین ان اف تشتکی مثلا اصایه تشتکی یعنی ام بیجنتا تشتکی زحمت وی تشتی پیکتین تایبت الوی ملی کیمیاوی ده وقت ام جی وقت ایزدی شنگاله ام وی تشتی شرمزارت کنش بو هریشت اردوغان فاشیست سر روشاوا پیکتینن ام وی تشتی قبول نکن یعنی اف تشتکی یعنی جداری و قانونیا تایبت لملی روشاوا ده پیک بینش بر 2014 ما یک ملی خو ندیتش هر ملی و ما گل روشاوا دید ما گل خو یعنی هر جواک روشاوا ده هاتین لهم ملی خدا پیکانی شنگال ده لما شاء لملی عسکری ده هر تشتی ده روشاوا الفدرجی فداکاری کر امجیش بوی و امجی فداکاریش وان را بکن تشتی کو امجی کاربن بکن امجی حاضرش بوی گل روشاوا الچم ملی ده به امجی وان را حاضر ام وی تشتی قبول نکن یعنی چجید به بلا به یعنی چاوجی به 2014 دل هر تشتی ده یعنی دیار بو ملی باشور کردستان با اف تشتی بلا مالا برزانی بلا باش بزانه به ام وی تشتی قبول نکن چجید به بلا به هاتانی کی یک خورت ایزدی هيا یک کچا ایزدی هيا ام وی تشتی قبول نکن و ننگه پشمرگ سر وی اخی زحمت دی بکوي چجید به بلا به حتی دلوپا ما داوی اخوینه جی هيا ام برخو بدن ام نهینم در بازی شنگال ببن ایدی دایک خوش که ما بکوین دست دشمن ادا دایک خوش که ما دیسا کولا ببن دیسا ماش خورا بکنه عبید الهر ملیدا ام تشتی قبول نکن ایدی او گلی ازدی نه گلی بریا ازدی نه اخلاقی وانه بریا الهر تشتی دا خو آوا کرنا لهر ملی عسکری دا ملی سیاسی دا الهر تشتی دا یعنی امجی هشاری خونا ام تشتی قبول نکن نه جوتمه هف خوازن پیک بین سر گلی ازدی یعنی سبب اوی تشتی چه فرمان نیو بوا اتخوازن فرمان سر گلی ازدی تمام بکن لهما او تشت زحمت الفرد ایدی دوباره ببه
ام چجی بکن چه نکن ام قبول نکن جیره یعنی از شخصك از بیجم از قبول نکم چجی بلا به دلو بکا خوینه بلاش مده هبه بیش مرگا بیتا ویدره چکا مثل همه خواه مالباتی از کار ملی خود بیگ بینم با چم پیشیوان شرش بکن رابنا اثر خو يعني افتشتكي نرست هر دولة ده هر دريدة يعني كيمياوي قضاخية جبونا دولة ناتو تايبت اجبوان قضاخية بكار بينن يعني افي مليدا دولة رابنا سرخو بيجنا في تشتي امجي قبول نكون امجي في تشتي شرم زارك هاتي ما في دري هاتاني كيوكا ام دنگي خوال ني بالا بكنو اكم عالم ما كم ما ورابي وفان عسكريا ورابن اف جاكيت كيمياوي كال سر عسكريين ما أود بن أم في تشتي قبول ناكن ويعني عسكري كيرنا يعني بتشتو هاسر أب ماشي يعني أم شنغالي أم إزدي يعني أو ما ورابون غريلا ما ورابو يا يعني أف دولتهم كل بيدان جن تشتكي ناي خواشا ما ورابن وكا وفيك قبول ناكن أف جاكيت كيمياوي وكا سروان أو ببن يعني ام اس دي يعني كتاك ما ورانا بو خلقي روشافا ما وراويا من غوازيا ما اش خلقي هموي هايا ما وكرابن وفيك قبولنا كن ويعني سي هجي يك ما ورانا بو نك دنگي خواكر خلقي روشافا ما وراويا دريا خوش ما رفاكريا من غوازيا ما اش ملاتا هموي هايا ما اس دي ورابن بيك قبولنا كن يعني هارو بجن كاتشتاك يا بلا عسكري بمناتنا نزاچيان بيك ام قبولنا كن براسي عسكري ما نامنتنا يعني هاغن هو چاوابو عسكري ما جيش مينا ام از دينا وعسكري ما از دينا قبولنا كن و فان جاكيت كيمياوي جم قبولنا كن وهابسر عسكري ما ده يعني هكان هو الدولة ما ورانا من ام اس دي بخوف ورابن هبيا ما اش دولة تاجي هيا ما ورابن يعني تشتكينا خوشا وها الاس دي بكن والملاتي شنغالي بكن تشتكي ني مناسبة براسي اف ريشد كيمياوي سر قليلة تينا مشاندن او جاكيت كيمياوي دوليا محرما اصلا ناي قبول كرن جاكيت كومكوش السر ملات بين كارانين او محرما دوليا اما بيدنجيا دولة نافنتهوي ام وان دولتاجي وكا اردوغان ام وان مش كا شرمزاردكين لان بيدنجيا وانجي او جي هفالتيا اردوغانا والله املتي يزيدي هتادني ام قنجيا الروشابا املتي خوي الروشابا ام جبيلا ناكين اجبر فرمانا هاتي سري ما هشت 2014 مالي خو اشمرة فكرن و شوي دري ما فهاتن يبقى ما فهات شوي دري شهيد برمددان وريش عوائل مرة فكرن براسي قنجيا وان هتا مرنجي ام جبيلا ناكين هتا قطرة داوية خوينا ما ام قنجيا الروشاباش بيلا ناكين والله راسي وان اتفاقية قبول ناكين جارك ادجي اف اتفاقي بدي هنجي تشيبون اما ديشا دوباره كرن ام وي اتفاقية ام ردت كين ملتي ازدي جباتا ازدي وان اتفاقية قبول ناكا بي اراده ملتي ازدي تشتك شنغاري دا بيتا شكرن ملتي ازدي قبول ناكا هي ازباني هم انسانيت بپاريزه از بانگوازي مش همار رهنا و الفي ملتي خوي دركبن وفان جاكيت كومكوش وفان ريشد هوانا سر ملتي ما تنبغان